curso para conosco continuar e bache, so 2 anos passados sa hayong curso kaba di meneer Avril Hussein, kuta specialista ri para trabalhar planos ng de mercadeo efetivo. Nós hayong curso de 8 dias. 2 anos passados e awe etei back door de COVID en não porta dat ei na Aruba, pero awe si etei back e taduna henter evel social curso para refrescar que nós recebi 2 anos passados. Ando durante full esse manco ta continuar nós lo ta bezig ta bij de comunidade, nós lo bij poner em prática e conhecimento que nós recebi, onde nós lo fazer entrevista nang na maior, nang na juffrouw na de school, ribakaya, na pieri trabalho, onde nós lo quer inventarizar a necessidade nang de maior nang e kiko ta lo que ta hasi e por contribuir na plano de mercadeo efetivo para maior nang ku querlanta na yunang di pa forma positivo. Com o sustento que nós estamos recebendo de meneer Avril, nós estamos desejando de trazer plano mais direto, mais efetivo, onde nós lo quer para quieto na que cambio de comportação maior não quer wak e que cambio de comportação nós lo quer logra também depois da campanha aqui. Para essa aqui nós temos que vai den veld, nós também acercar para a comunidade com maior não entende que está na necessidade, que está na challenge não para cambiar a comportação que eigenlijk die ora não quer cambiar, pero não toda hora tá logra cambiar. Então, toda a informação é junto, tá hora coletar e a base de sei nós lo haya sustento para trabalhar plano de comunicação para depois nós por bem com essa aqui e realizar essa aqui também na Aruba, dirigir para maior na necessidade de maior. UNICEF Nederland is vanaf 2018 betrokken bij de overheid van Aruba, op vraag van de overheid Aruba, om ondersteuning te bieden bij de versterking van het jeugdbeschermingssysteem. Daar hebben wij gevolg aan gegeven en wij hebben in eerste instantie aandacht geschonken samen in overleg met de overheid aan de Código de Protección, een stappenplan voor professionals van Aruba die met of voor kinderen werken. Zowel van sociale zaken als van onderwijs, als van gezondheidszorg, als van justitie. Dus het is interministerieel. Daaruit is een wetgeving ontstaan. We zijn nu bezig met een toolkit en een magazine op het thema. En we zijn bezig met het inrichten van een kenniscentrum. En dan gaat het over aanpak kindermishandeling. The training was about how to use communication to get people to adopt behaviors which will improve their parenting skill. So with UNICEF, we initiated that 2 years ago. What we're doing on this visit is a follow-up refresher training, which we're doing today with some of the colleagues who participated in the online training. And then we're going to follow that up with going into different communities and talking to parents about the parenting challenges and our recommendations on how they could become better parents. And then out of that discussion, we hopefully will develop a public education campaign with very specific behaviors that we would like to recommend that parents follow in bringing up their children.